MTYE music. It's sad to talk about the pains and sorrows. Tangana nazo every day. I'm sorry, God, I can't take it anymore. I'm losing it every day. Bamwe rara nabo rasa buwe nabo. Bamwe chira nabo risa ambi nabo. Oh God, when are you coming back? So sick and tired of pains and sorrows. Kezo. Iska de wala Venda FM. Young Traffic Youth Station. Purpose to me for the moment. Anepa Morocco Zaipi. The Walletee. Lamanaka. Love this Amanda Labuna. Hey, love this Amanda. Manish Quata and the Kana becomes somebody. Zanganaka Manda. Hey, the interview. Kala Venda FM. Chonis Majakajo Saki Chimanda Patsuva. So Missy Yote, Finger Chote. La Venda FM Mamkara Manibodone. My chips are Bakua on. Abakua fan. Hey, as one upon a Kala Venda FM. La Venda FM. Kana becomes the interview. Namusi upon Namsi. Hey, Rokandwa. No, I'm kind of Amanda. Kando Wichume as Zika Naboring. One Wayani. Ubanefala. Ya, those guy. After Ramsi, Rotornomadi. Not already. We are busy. Edwarnae, Varandi. Mr. Laser, all the way from Proswag. Proswag. Heno becomes to me. As you tell Rangabon and Kutiamba Mani, Spingachotori. As you tell Rangaboni, Kabete Kurokorchaka, Kabete Querero, Kabete Bembe, Urneno becomes to me at the interview. As you tell Rangabone, Afubakere Rati, the finger, Chinichabori becomes to the interview. Ibitu Yoraro, Ufaruangan, Walletee, the flamethrower, highly flammable, one of a kind, and this Corona Hasandi and the Panova Castle, Ruala Venda FM, or Nazimo Namkaraman, you talk to them becomes more. Cado Requata, we have Edzi Dwarnaye, Mr. Laser, Nazin is not the good Amanda, come Mr. Laser, hey, one of Kana Kotaku Amanda, Kando, which was Zika Cassiala, hip hop, on Amkara, money, but Ukras to Amanda, Badumbranga Dingal Fee, Cyril Ramaphosa. Udoru zanzori ono shumana wa artists pio Zala Venda geni wa nomkara wane ane koripone baso mutira kule Karo Requata wepezi Mr. Laser odoba one pano Rich Komba na Rich Koraro Komba na Karo Requata ngorari baso mutuchira kule Sing and tell of pains and sorrows. Hana maduba chiro puko konda bro Livanje basina shulingwa bako honda bro Life is fair, Ramagore and Dien. Di guardam every day, di forest ronda bro. Vasha bako fair, shambo liko fair. Di muruma chkonsi fair, and di kombango na marodzo dar. Na mashina ango hair, tiba hango di chira bear. Bangwe bato dunda. Ya kezo, no fezo dubana ibar ni Mr. Laser, ni chikontanga na Jennifer Bandero Kaso, Rala Venda FM. Yeah, kurutanga ni ziwa Rala Venda FM. Yeah, Mr. Laser, come see. Those know this was very here, Madwani Mawiman. It's not serious for Mr. Laser. Yeah, no, safe in Amanda. When I record Mr. Laser, they were coming wa guy na Boruka, would develop videos of the wood. Laser, Ravarkumba, I'm looking at tuning. And now, no time to hip hop, and a gospel rap as well. Yeah, 23 in age. Yeah, you know. Yeah, man, it's simple as that. The one thing I know some music and Amanda, you know, and I enjoy it very well. Yeah, what sorry. Mr. Laser, the one of the Dingal no PS, Cyril Ramaphosa, Honela Dingal, not Rodori, nobody knows how the wood, Honor not on us view. Cyril Ramaphosa, you've 2018, album Yanga in December 2018, like December. You've Vangam Romusi. You know, the ship of the president of Venda, no sort of funny proud, one animal fan, no one. Yeah, so as Coleman to be just to show appreciation, come on, proud of blind. This all. Yeah, Rich Mr. Laser, mtachele sifa dosto zori ni mtanga na bori ukando uchumeza muzika hapo so fast zara fazo nene pala ndi diskeske boys na hey yeah ndi zoni Amanda one hapo kwa firanga wa mtachele one ai darubu zori kamsi ni chitoma zondo uchumeza muzika ni kamsi chitoma dakando uchumeza muzika hoba no one to zo meza udibodi hobo iti ami sabu dibodi you know no ruwa nishibona sabadinga Amanda Trace na MTV na Channel O.
Yeah, so that's nga maanḓa TI, Lil Wayne na Akon. Yabona. So nduri musikuru wa lusori na nna fhethu ndi nga ṅwala nyimbo dzanga muthithi vhathu vhane vha khou imba navho ndi vhathu so how about na nne ndi zama u creator zwithu zwanga mara ndo thoma ndi khou shumisa maipfi havhaḽa uri ndi kone u wana flow na mina zwone yeah hone ri tshi khou amba zwa zwino Mr Liza ni kha level ifhio zwa zwino kha muzika ni kha stage ifhio khamusi ari khou tou lavhelesa uri khamusi ri khou rate ubva kha 10 ubva kha 1 swika kha 10 ni kha namba vhugai afho u ya nga ini okuvhonele kwami out of 10 yeah khamusi Mr Liza khamusi ni face something uri thi zwino zwithoma fhasi ṅwana mukara u swika fhaḽa nṱha utomango ndi kha 3.5 vhugai 3.5 ṅwana mukara zwithoma fhasi sumane fhaḽa fhasi ari khou ni dzhadzha na luthihi ri khou ni ṱuṱuwedza uri ṅwana mukara nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ni ḓo swika fhaḽa nṱha hune na ḓo wana uri ni kha 9.9 hai 10 ndi zwone na u fhira ni khou zwi vhona ndi zwone nga maanḓa hone ando ri khamusi ndi nga tendelana na uri kha nḓo tshumedzwa muzika ndi ḓo tshumela vhori i broad nga maanḓa ndi ḽifhasi ndi ḽa vhori ḽi wide nga maanḓa hone hai ḽi ḓa na dzi khaedu dzaḽo hone kha ḽi sia khaedu dzine na ṱangana dzone dzifhio hone kona u dzi fhenya nga nḓila ḓe hezwi zwi yelana na zwe nda fhindula hafhono murahu uri hezwi ndi tsheka uri ndi kha 3 something ndi zwone ndi vha ndo tshekesa dzi challenge nga maanḓa dzine nda khou dzi face challenge dzine nda dzi face nga maanḓa u ita luimbo sa artist maybe khamusi na wana 10 downloads fhedzi kha vhathu vha million shangoni zwa vhaisa nga maanḓa ndi zwone nga maanḓa but then we just keep on pushing ra sikutenda uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha message u ḓo swika kha vhathu vote nationwide ya ndi zwone kancane ri ḓo vha ra swika ṅwana mukara muni ndo ḓo vho ya ḓala ni songo nyamiswa nga hezwo uri na musi na wana dzi si nga u raro ngo zwi vhona khamusi ho streama vhathu vhana uri vhunzhi vhathu vho ḓala nga maanḓa hone ana wana uri vhathu vha no khou ita zwone ndi vhaṱuku fhedzi hezwo a zwi ngo tou ri zwi ni ime phanḓa ṅwana mukara hone hai ri khou livhuwa sa maanḓa Mr Laser ndi muṱangana vho hone ḓa ndo vhudza uri khamusi iṅwe artist ine ya vha uri khamusi ni ya tama uri khamusi ni nga yone nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha of course STC ndi khou vhona unga ndi ene ane u khou dominate nga maanḓa yeah I think ndi nga amba na STC fhedzi up to so far ndi khou vhona kha level ya sharp line ne murapa muṅwe na muṅwe anga tama uri a swikelele hafho nda hune a vha hone ndi zwone nga maanḓa hone kha nḓi ri vhudza uri khamusi ni khou ḓi zwi vhona uri kha nḓo u tshumedza muzika pa Venda zwi khou konḓa nga maanḓa na vhathu vhane vho ri vha nṱha nga maanḓa khomba dzi artist dzine dza vha uri dzi nṱha nga maanḓa kha ḽa Venda mara a ri yo kha ḽa level ine nda vha uri ri nga tou amba uri ro bvelela nga maanḓa rine sa Vhavenḓa ni vhona unga khamusi uri rine sa Vhavenḓa ri ḓi wane ri si khou bvelela nga u ralo zwi khou itiswa nga mini according to muthu kana vhathu or I mean someone who can give us a platform athi ḓuri nyikana okay maybe for instance I mean abe uri muzika u kone u pfhalesa ndi nga murahu musi u tshi khou tambiwa kha dzi TV maybe for instance channel O kana MTV kana Trace akuba yeah ndi so I just think somebody who can give us that chance that platform to showcase our talent nga ine nḓila I think ndi hone hune ringa kona u dominate nyana I think that way just a platform tshiṅwe tshifhinga ni vhona u nga ri ṱhamusi unity ya ḓi ri affect uri ri songo ḓi wana ri kha khamusi u fara na Vhavenḓa sa dzi artist a Vhavenḓa a zwi ri limit khamusi uri ḓi wane khamusi ḽiṅwe ḓuvha ri tshi khou pushana ra ḓi wana ri nge nṱha ya ndi zwone unity inga shuma nga maanḓa so uri zwi a konḓa badi hezwo zwa ra nga tsheka na kha dzi artist khulwane uri vhathu vha unite zwavho zwi a konḓa nga maanḓa mara I agree uri unity yo vha i tshi nga ita uri khamusi zwi vhe simple nyana mara a ri nga tou sedza Mr Laser a ri tou pfhi ngoho ro ḓo ri kule nga maanḓa mani Mr Laser kha sia ḽa muzika a ri tou pfhi zwi a konadzea hu mara khamusi ri na platform mara ndi sokou vhona nga ri khamusi Mr Laser khamusi a ri nga tou pfhi hu na TV na tou vha uri khamusi i khou tou katela zwa Venda fhedzi khamusi ngo ḓuvha ra nga ḓuvha ro no vha nṱha ṅwana mukalaha mani ya ndi hezwi zwone I think ndi yone challenge ine ra vha nayo Venda fhedzi heyo ndi zwone nga maanḓa
ri khou vhesa maanḓa Mr Laser nyambedzano yo vha yavhuḓi nga maanḓa man Mr Laser dzi mbudziso khou dzi fhindula nḓevho uri na nṋe ndi khou pfha uri hei yari i fanela khou to amba u swikela nga u sa fheli mara khamusi kha vhatevheli ngei nnḓa khamusi no no shuma na dzi artist dzifhio dzine khamusi nga to uri vhathu khamusi vha kone u ni ḓivha khwine? Ndo no shuma Bukid, ndo no shuma na V-Boy, ndo no shuma Golf, Ratchet, Chromatic, T-Bag, ndi vhanzhi nda ri nga amba latsha ndi zwone nga maanḓa fhedzi u khou sumbedza uri muṱangai hei u khou shuma na vhathu vhana vho uri ndi top crack nga maanḓa na ene vha thetshelesa nyimbo dzawe ho muṱhanga ndi top crack muthetshelesi a thi kona u ambela fhedzi kha vha thetshelese track ile no pfi Cyril Ramaphosa ndi to ḓivhesa nga maanḓa elo ndi tombo elo zwino ndi zwone nga maanḓa Mr Laser all the way from Pro Swag ndi zwone yes ndi from Pro Swag family Prospect family hone ndi brand yanu kana ani kana ndi chigwada cha muzika kana ndi studio chanu? The brand ndiri song as for instance family tree a piece for your verse you know it's just a crew you know yaba ishikuni together kazo nda bandishita zone ibito nga crew mara zwo shuruga ido konto nga family tree you know ndi zwone hai tizi no fish zviaruwa nga kakati arali ini chiko takuwa na brand iko takuwa ngozibona ndi zwone nga maanḓa Mr Laser hone kha vhatevheli ngenda vanhu vhane vanifuna nga maanḓa kana na vhangwana nyango ni tevhela vhanga ni wana ga kha social media platform nga to ralo? Ndi on ka Facebook fan page yanga Pro Swag Mr Laser ka Twitter ndi on Pro Swag Mr Laser ndi on na ka Instagram Pro Swag Mr Laser na on and just to connect with me easily in the available na ka WhatsApp number only 079 40 50 547 kamsi ngazi the word or kamsi muthu asongozipha zwavhuḓi 079 40 50 547 kezo mutachidzi wodziphera nga dzava ndeve ndi Mr Laser all the way from Pro Swag family ari kuri vhesa nga maanḓa kamsi ri nga lavhelela mini kha Mr Laser after lockdown kana during this lockdown ri khou lavhelela zwifhio? Ndi na project ine nda khou shuma na studio ndi zwiambe project ine nda khou shuma na muṅwe muthu ari sikori muṅwe muthu ndi khou shuma na muṅwe muthu ine to do it the very mara for sure after lockdown you know ndi album ya with the bad ndi album ya gospel rap you know I think that's what people can expect from me up to so far. Okay, nsari tuwai kamsi saru ndikatai tando revudza uri kamsi ningasiyana fio milaedza kha matshudeni kana vhaswa vhoṱhe nga vha Afrika Tshipembe ro sedza uri vha ḓitele mishumo vhone vhaṋe ngauri na ḽiṅwe ḓuvha nga ḓuvha vhona mishumo yenafu Mr Laser ro to sedza ri fana zwi thoma kha vhoriṋe vhaṋe tando vha ṱuṱuwedza vhaswa kha ḽeneḽo fhungo. I think hezwo zwithu zwi a konḓa nga maanḓa mara what I can say is that vhathu kari you know business minded. You know what I'm saying, you know, because I'm as an artist so article written just for fun ndi vha ndi tshi khou uzama u create something that can put food on my table someday. Zwone uri ngena vhana vhuroto matshelo ndi zwone zwino tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a vha a khou pfha uri a nga tshi ita nahone tsha tshimbila ndi nga si amba uri mini exactly ndi zwone you know mara huna dzi job creations nnzhi dzine muthu a nga tou ḓihumbulela ene muṅwe a tshi khou tsheka uri u good coming and then a tshi khou vhona uri he or she can enjoy with hezwo zwithu and then you can do that and then I mean vhathu ndi vhanzhisa shangoni ende tshelede i vhathuni habe ndi zwine a ri ngo tou hangwa ndi zwone ndi nga samba uri mushumo ḓe exactly but then let's create our own jobs. Ndi zwone nga maanḓa Mr Laser kuri vhasa nga maanḓa tiri hone ḓando ri tsera muledza kha musi kha Afrika Tshipembe o tori sa zwino ro ṱangula COVID-19 ni nga siyana u shumuledza kha Afrika Tshipembe. Ri tambe zwanḓa regularly. Keep a safe distance.
And all in all, yeah, let's just try to stay at home. Now, and as you know, Mr. Lezai, uzuraja ndi mumshongono wori ufira yote mwana mkara uri. Gamanga. Ndizo. Kuripo samada Mr. Lezai, nima ndolo budetere. Uri bwesa nkuri wadwala bud. Ndaw yanduna. Na. Kazo and Mr. Laser all the way from Prosweg, Robert 9 pano, Venda FM, only Traffic Youth Station, purposely made for it informant, Morocco IP, Walletee, this not TP, the coolest guy in town, na Rolex the V-Grass, the village, and Venda FM, Mr. Laser, all the way from Prosweg, Neriscori, hey, this is Shkashker boys, record Piranga from Chelsea, record, yeah, what Takari yana mtijisi bani rifura chiri fafanyana nani kuriboni ni kwari wanga manda bwana samtijisi boko no chuna ini ndi zobi zanga manda wana mkara kuribo sanga manda kuribo sanga manda boko no itachirisa no meka msimunga uri ufifi meka mshumoi ngebone batachirisa ifi meka mshumoi ngebone batierera barado bambi ya wakamangonga manda ya meka mshumenga so meka mshumoi aradi bone basanga tachirisa basanga shira mulenji ngao tachirisa hey nani kuri kaba yaba jelo Mr. Laser all the way from Prosweg amba uri hey karebe business minded bona mkara ngori na limwe Dubai aunga do ya foba na mishumu ya inafu for never na mkara hey ya mubusona ngato samangandira dei uri usike mishumu yi utuzokonda ngamanda fezi arne karebe business minded kada nandira za udi binduri sawana mkara hey ya arukuri mai pya utari ngamanda baka Mr. Prosweg ya Mr. Laser all the way from Prosweg riskori samanda ubakane Walletee ndagomezane ndiskori ya hino beka msumo ko diambori asio tayo rwangabone ndiskori kabete kwerero kabete bembera kabete gori ngalauna limwe na limwe Venda FM ya una ma chips abaki waone ubo kupako ma chips futi ane pala kambeka msumo the interview une abone pui rebaru kwamba na the aspiring youth kana the inspiring youth zinzabori ziko inspire ngamanda zikuita mshimona bori ya we manda padza ngamanda uyatamisa karushaka ngenda ori ya bamwe baswai bo kondera ngamanda no sikokonda ngamanda fezi ya sikukuri so zuroda kaba twana bakuri bakweka bana direction banone bakwe aone zodi das kukuri so fezi ya zidonya ngamtana boru nambiri okonderera asinambiru tuku hey inonga yachi yachi none kare nambiri kurunga manda tidibure nganga ya mini kamsi ando ya ndikori bone kaba kondere ngamanda mane zdoita zitomane po hey zito baba ndingazo zishkwisa zibuyani zito baba zito karakata ya ndikori nara zabatu bakane Walletee the flame throw highly flammable one of a kind ndikori nara zabatu kaba fune buchiro badito gomere love life and take care ndikori kaba togore bane ngashino sipinga chiro madubani mabi rotanguranga COVID-19 coronavirus kana coronavirus banga bachitengwa bachitongera bachilambeli tamara loifanga manda rinasa Venda do coronavirus kawa togomere coronavirus yaone rodofenya rona dikunda kabunja zvitu na izino nistunga manda kamdzimu ibacheka torounu badori kundisa rafenya raviera mishumoni mishumoni bazikoro papio ya ndikori bone ndikori mashudu mabuya kabote kawatu bote angenda hey ndikori korame mashudu batubote ndikorame mashudu bane bori ya bo determine zikumbero pethomba nao after lockdown watoriwa watu poita hospitals vio nabambisaho rekori mashudu mabuya bwendero zipindo rekori hey ya nabondera upropose rekori mashudu mabuya nanepo lockdown siperai umod number rumodita I do pezi apo kufirango mticheresi rekoro rechiri fafanyana ribambumbusenyana hey netkori ubakana Walletee ubane for Venda FM Venda FM the only Traffic Youth Station purposely made for the poor nara zabatu love life and take care kapato ngore bana mkara ndikori dwala bu datere